uniform civil code. Kata ke religion ni kamdan jingmut ru. MLA ka BJP na penthor umkra constituency uba Alexander L. Hek uloong baka Bharatiya Janata Party ka dega Seng San perthai bat kamdei ka Seng Niam kumbalas nguthu bakala. Kani ka jingkren jau ba Hek kalong babuan ki Seng San hima kila kentho bat kenno baka party BJP ka dei ka party shit Niam. Habakren haka khalai tarik ko lalingkot arhajar arhulai uba Hek ulather dag bating yakitu ki Seng San perthai ki balaken no bat kentho ya ka Seng BJP baka dei ka party shit Niam shit jat bin real. Ulaong baka BJP UDP Congress ru ki dei ki Seng San perthai bat kam dei ka Niam bat omla ban ong babaro ki shit Niam bat hakariti senshar kari India babaro ki jat Niam kila ban shong suk shong san hakani ka jela baro ka wei. Ulaong ba ulaya lambun ngut ki pastor kinong yalam Niam sha Delhi ban yakren ya ki jingdon kam jong kabalang bat kinong yalam Seng San perthai. Henry hakapor election lami ka jingkano baka BJP kadai ka bapersya Kristan. Uniform civil code. Kata ke religion ni kamdan jingmut ru. Tinapet upa hungnia ko gari India jungi the constitutions kala kren dag masyaiba. It's a secular country. A secular country, kemudian secular country baru ke Niam. Kila ban tray, kila ban syongsuk side ngari ke state ini. Kemudian kanu. Kemudian ka ayah kani ka civil uniform civil code along bagari ni aga jungi kiri bandan one flag mentangi pun lagi flag. Pinpet Jammu Kashmir laga jong ka flag. Pinpet ke Manipur gidon laga jong ka flag. Imdan go ka flag. Ke India ke bolong kawai ke di unity in diversity. Keri ke bolong unity in diversity. At least ke symbol ko di bolong peti bagi ke unity. Gimana bolong in diversity the symbol. The constitutions ke bolong kawai constitution. That is also the unity in diversity. Lada kita mata kita kawai kum Jammu Kashmir buswa kita nak jong constitution kita punya nak jong kompetisi itu. Hari India ke jongi kepada kawai keri India. You don't know earthly constitution, you don't likely constitution, you don't know likely the southly kilama. Hai kata, nahi bedai pada pagania mapi angki one nation, one religion, and never will happen, will never happen also on the BJP rule states. Akan aku ko baga BJP kan, kadang lah bandong, kan tunjukkan sepangkaniam nomor ba the BJP kamdei ka Seng Niam. Ke BJP purely ke debate ke political party. Kabar sep ya ki paiba baro ke dong song jong dari India. Hari India jungi mo oi jet bel bomdan. Ke jet nyam ke bomdan. Tanga kan nyam Hindu. Deki spa deki hajar lagi blay don. Ki mani lagi jong ki blay. Hapor India jungi. Tang hapor jong ki ru tapi om bagi mani lagi jong ki blay. Ki dong ba don no ko wei ke religion. Luara tang wei blay. Kata bom lalong. Ong hapor India jungi ke tang ki Hindu. Kan nos deki hajar kidon giblay. Tikumno dong pila mo dong manwara tangi ko gan yam to hitu nga. Ang ni Buddhist rudan ki Jainism gidan kini baro kini nong India. Nanta gidan kini ki Joy Guru gidan kini nong India. Ki ba mani ya Hanuman gidan de laga jong mani ki ba mani ka Sita gidan ki ba mani ya Ram gidan tikini gidan no way one religion one nation. Hai kena manong tang apa Hindu ru kita deki hajar lagi ke jengit ki jongki hajar ke jengit haru la manong mata kedi baro tang jeng pentame nak ke mata ke por election da ko election la ji slow ki sa dok saus nem siteng berken gini ke jurun bakren ne sepang Niam jurun bakren sepang BJP jurun bakren tang la lawan election la ibu BJP kalau ngabo persiap Kristan ba en hek lalong BJP mentala jandam baik arpunyo arpuprasnem udah tahi Kristan umsim lapen pelong Hindu re ba el hek do mentah haru mentah dulu kata ru ba hek ubade Katolik ilok jong ubade Presbyterian ru pat pelong Katolik re ilok lajong ru isahi Presbyterian kikor ke long Presbyterian ya long Katolik
Tangi ilok na jong go BJP leader ru, ilok na jong ibulong presbyterian bisa presbyterian. Mga ngalong Katolik sa Katolik. Watang haying hasam jungi ru gidan la jong jingit. Yung gingit yu jo oblay tanpa la jong niam gidan. Tahay pinong bawa na kayeng yung leader yung BJP ru inong ba wara ay kata kajing siya ban kata kajing kastan po jungi. Na nakalong gupta tapi nga kung BJP bonikong te ang api nga rin Katolik ru pare khot pare buat Katolik no pat nga rin lang tate ngulong rin namar ba gading nung alam. Ni ong as a BJP leader, as a father of the family, mo as the uncle of my clan, ni ong idon bait kanong rin jong bangi baro ngi teli hakado kado ke jing sotu ka jungi. Giman kasi ublay nga ba ilok jing mi jong design patay babon nagaway ka election sa election. Kani gili nang padi issue ya ke jing pai ke jing pra jong ka jet ben jungi. Kat ang mi bon ki political parties fair. Baru ki political party daki ri kat do nuru. Baru ki political party da do national party, ka state regional party, ki local party, ki kedung party ru baru ki e jet ben ru. Dalam poi election baru ki e jet ben ru. Dalam dep election baru ki digeju sudah. Kisilong betang kitu ki basu por election de diga state. Kedua hupur beganang kuliah college high school ketiga live ujung ini is a stage. We are all are the dramatists. We are performing in the stage.